Talo was boy, tausi a liu fia me mangores, ona sa ina yaso. Vamos mate mo via na le Mika sisters ia male pestele na fai mai o Yesu o le vine moni a o la i tato mate mo via foi si fo nei fo i tuo fa fine nga te le alo le atu la to fo i taleni ma ngai ia kele ia le pestele ngai tasi nei pese ka fia ia so kala ki sau por kamare esero ka fia fai la kam Fatalo Fativo, ya Rita Leota O'Brien, rape foi la Italy, Tanya Christo Stelling. Ele mvona mafuta mai foi tatou porokalama ngata foi lori to fine ya Luisa fui mono. Ma no a Luisa, wa mai o ile nei aso. Ia fatalo Fativo ya liu fia me ngata foi la idea ia to fa ia alo ia moa o fia ngai manga ruenga ko nga o ia moa e fenga ruenga. Fatalo Fativo ila ise o tuo fine fo ia Serafina Nansen non. Ia mkola ki ile o Serafina o lea ua ilunga i Brisbane i au sekaria Breezy le ua ilunga i Breezy ia le mafuanga fo fai ngā malanga fo ia whaatai fo ile tu o le nā ua maua maitala ua taunu manu ia lau fai ngā malanga i pōna pō o ia pōna vāweau fo ia na le ana pō ia te oi fo le tu o fine Serafina ia vi ele ri nā fo maua le amanoa e whailo ia i fo i wō ma a inga ia e maisi o le wha a moe fo i ia lea sa e tu uai si au tau tonga i pele i lo loto maloa ngama ia le ngata i lea o le whanau wha pele pele ia au e tu ua lava i la tau ona o lo tili a ruatu ia e leanga i whaingatale a lofa i mea nei fo i o a inga
ia la o kala kus ba ia e pe kau ke kau pakala i nganga ai mai ai ale sia lofa ia tita to ia e au no ita to lava ma ko langa fa pinga ia fa tai foi la ile tofini e wala ko ma fuka fu ia ile mole mawina le aso fa pito ia o sionga cousin le sa tu fa tasia fa ko pongala ole kamaika ile o Hazel ia ma le sunga ia chess le sa tu fa tasia ila ua ana leila e sawa wa tu patasia ngei ya no ingo ngei yang nei jaya il sa kala meter fe ko ponga mole joy foi la lo fa anga asia tabar por kala ma ole fe panga fa au ia i lau sunga chess fa pe foi le tau tonga ia Hazel ia le wo tu fa tasia o rua le sa kala meter le fa i poi ponga le nei yasu ia amu ia o rua au ia o rua ia na fo o rua fa tau ina se tasi fo io si ke puta o le soifuanga ina ia fa mama ina o rua i luma o le tua ma ia nga o rua soifua e au ona mo le li ia pese la le fa tau sanga ina mai le tua fine ia Serafina e ta fa apitoa atu mo o rua ma le rua aso fa apitoa ana nei ia le lofa o le tua o le na fai o le na u fa mai aina ia fa tai ile tua fa pefe o le nai fa nga solo lava fufuanga ia moli atu alofa anga o le porkalama ia te o lua inga ka ko foi ponga ia o ngei o kai au foi ponga le ferua tu foi sunga e pasta tu dia ia uma foi o tisi fa maro le tato porkalama ai mo Hazel and Jess ia fua tele le niu alofa tele atu fa mamianga foi lea mai le pulenga tato le tio mo o rua o aso
Ele na le pesele na le fai ponga po le wedding song le sa fa tal sanga ina mai fo I le tua fine ia Serafina Nansen Nunu ia e moli tua iona lo fa anga fo I siona cousin le sa fa pa ia ina le so malana tautonga po siana mana me fo ia le vaenga la le ama ko o Hazel and Jess e mo le toi malo fa anga fo le por kalama ia te o lua fo I le yaso famanuia le tua le ungali fo mau e o le fea lo fani o le fa maoni ia ma le lofa o le isi I le tasi ala lofa fo I a inga o fo ini fatua o ia le lofa fa pe fa sili a kule ai ngole I le pe fa sili kule ai ngol mai kai le ia na mo le toi fo e lo fa anga fo I to fine a Serafina ia o e vai I ngai Brisbane fai mai ko va vea do le fa kani mai ia sunga le o male ma tamaiti ia lo fatele atu mo o to o lea o to 5 minuti na tale o le itu la e lua na tu no foi atu tale lua o lea o mai ona sketo pe fa por kala mai na ile ma fa tata no anga foi ma le fionga ile li fai pole le sunga ia au pito William Sio po o wala ulo fo I sua fa su au William Sio le la to 5 minuti ia ki ro le vai atu la vai tato ofisa I mai o ia le taimi fo I to ai tau no mai ile a fionga fo I le faipu o le tu la I mo le leipa party e si ka ko fa ngo ngo fo ila ngai vi inga fo I o le fionga o lo to fa ngo pa o le fionga o lo ke lo ai faipu le si ka fa ngo lai vi inga fo I o le fionga o lo to fa
tātou tari ai fōi, le taunu mai fōi o le whionga I le whaipule fōi o le tū. Ua tātou le tū lai ua. O le sunga le tofi fōi o mangele po le whionga fōi le whaipule. Ia sui fōi o le whono sui tōwhia. Sunga ia upito su a Williams I o e wapura tātou whatatano. Ngā vivi inga ngā loko whang. Nō ingai koe se ei rola le kamalo I kongre kako office. Ia koe ka rola le kako office le. Ai patalo whati ai la tau lea ua mawhai fōi o na maua tātou whaasala. Loko patalo whati fōi se o tua whine ia Helen si masaki. Tā lofa Helen o a mai au ka whau. Update mai ka uko where aku ngu lea ua e I think last time mo wai koe ngai mai o waka po Thailand ia lea ngā ruela u tā whau. Ia malo patalo fo ia sive vai ngā wa lesi. Ka lofa sive. O a mai lo langa ngai me pongi ngai kai. Malo lo sa ya ona I tau ngā oni ngalo sive fa si atu ki tātou fa terteranoa ngā lea a whapefo I ini o tau whina ngalo. Fa alia me tūlanga uma fo. Messenger mai si atapio. Ia tūlanga fo I le kaimine ngai whai I sau whina ngalo fia fa alia o sau fesi. Awangi e messenger vai no ka ko pese ro fa ngai de o kala ko kaminga e le kamanga. Se vanga ia sia u vai ngale le sa tu fa ta sia fo I sakala meto le fai poipo. Ia langa le fa ta u la fo ko kaimine ngai Brisbane ia fai o ngai ka fo mai sau pese mo mangao. Ia sawi la nga e kisi ai fo ai male ele yo ele time or tato va e ngale na ai fai e ai so fina ngalo se de sili fo e te mana o fa leo ina I le sunga I fai pule pe to ai tau nu mai fo I ma fa tal noanga ia ole na la leo ke ro le leia kuale leo ke ro le leia kuale sa fai pule la fili wai me ale fi wai me ia le au vai ngale mo fa ko ro vai da lo o I fai to ada wo lo ko ka va do buri vai do ki kilo pa lo to I ta va le pe ko ya ia ai julanga na fa ali so fina ngalo mai sau so fina ngalo I ta to messenger asia tapio o so bisili ta to tantari ai foi le tau mai foi o lo ke ro le po I lalo re mako re ma mele ali ma ngai no to sau fa e tu me ma po e pu ka ke ro umma ko ya mi o lo tupu mai lalo ro ko e feri wa I mata va le fai pu e ona o le taimi mua foi le o le ato ai tau o le fai pu le I se ma to officer ia pe o le ala le ala ke vai o le tau sa I le tūlanga tonu e anga I mai I ia ai mau pere to vai foi ia ngata idea ia o le whaasaunga foi ia tua ma tutua ma tua sina ia wa ki rona vai ngale lo fasi ko ke le o ia tua wa moli mawina mai le tātou prokalam ia o le ai se I ona sai mai se tau fa tonu atu le filanga e o mai le sa le sunga le li fai pole ia ona na tātou musika o le kaimia ngai le ua 5 minute te li tu la e lua e le taimi le waki ma ko ngere ma to office ia piro le waki umare ka ko ngi New Zealand ma ro no sa ta fa to atu nei pese mo ina to fo ia le o ro fe ngai isa ilinga ma ro isi atu la ko fu ngale le o inga gue ngai fa inga ka ku ai inga ona o nga gue nga le ala par ko inga nga gue fa le nga gue nga ila le tino tulanga o mala fo yo e tu ai ro ai inga ai ki halu e ki sa ili ma lo ke fainga ruenga ia mo se mangui o aiga ia po ila to fo ile tu ua ainga o wo ma e mamai le loto ai o nga o kulanga I taua vai nga fa penga ia wa ngi New Zealand fele la ko ami Australia America pese le mo o to
The leaves of the coconut tree do not move without reason. They move because the winds are blowing. And I have to say, sir, when I reflect from the first bill, the second bill, now to this final third bill, change is coming. And the winds are cold outside. And I have a feeling that it's going to be colder for the people of Auckland. E le falala fua lau le niu, e alon falala o na wangi le matangi. The leaves of the coconut tree do not move without reason. They move because the winds are blowing. And I have to say, sir, when I reflect from the first bill, the second bill, now to this final third bill, change is coming. And the winds are cold outside. And I have a feeling that it's going to be colder for the people of Auckland. E le falala fua lau le niu. Mafuta mai mangira pe foi role ma ainga le mafuta mai le loi hasting ma tu dai le tato sengi ia nga te le sione te o sive. Ai o le o suma 10 minuti o te le tulai o le o to ai te ngu le sunga i le fai pole e fio ma fo ia o pito su William Sio e ka ko ofisa fa sala laune. Ya, famana ruo te fo ilai wompa anga masani fo ngata ilea ia wila tau ro mai mo ina tato prokalama. Ia ono o tūlanga fo ilea i ka ko whātatang noanga ku e whaile lua. Ia famaru rua tu ono le tau whainga lawa fo e sunga i le whaipule. Ia tau sa ili mai fo i ka ko ofisa i Clinton. Ia ona e fo i le i masani ia o ia o le wana tau numa ia o kau whaila whaile la Elisiana avita vale foi pole o fa foi na lasa tau sai li mai foi ia tato ofisa o le la o i tato ofisa ne a ngai mi ngu kianga si tau ta pena tuai ma tulanga um inga ia le foi ila tau tanga i ma tulanga mala ai li fata luina ma fata tano ia la ata le vi ile o le fio anga o loto fanga le la koe wa va ila ia fa se mai ko ia tu manga ko o ta to fa ta longa ina ua se 45 minuti te nei le tu la e lua o le o ko kanga i mai o le tatou fa sala longa nei o le ana foi mo pe te fai langi live on TV e lunga foi la ma to
YouTube channel fa pe foi la le tātou Facebook page o le o kiro ua makua i to a tele i lātou o lea lātou te liuinga le tāwha te tele nonga ia aile i o ai nisi tūlanga ia fio mai matala mai au ia lau a fio ma fo i le sui le fono sui tofia i le lau mua fo i Wellington ia a o le lupe whalele a mangele a o le taulanga o la fo ia ua fo i le fio o fia meo le sao whapito o fio lungo i sao si ka ngaka malunga o me o le vaa e kau mua lasi vai ngā malo ia ai pora pui pui le launga fo ia kama mākukuai i o li mau o whare upolu so i fo manuia lau sunga au pito soa ia mo le foi whamaloma le whaftai lau sunga asiata ia mai se foi tapo inga tātou atunu ulo mau mai tātou po kalame ia i le tapo inga fo i tupu mai pa ia ia inga fia ia pa ia inga tupu a inga nofo a inga papa a inga fo te whaiwha ia ai mai se fo ele mamalu leo songa atu pule ia tainane fo tapo inga tua a sina o tātou atunu i maoto malao ia o whea lama ele kolope la langi lo mau mai fo tātou po kalame nei vai tau ia malo lava folau malo fo ile soifua manuia malo le finau malo fo i mongavanga lei ia whaftai manea no malo whaftai ia mua ia no muri whaftai wa i wa pisi kere lo vai asori ia ai last minute ala koe wala au to ia ngami atu ia ai whaftai tele se vai se sau noanga so e tu langa le whenga e vere besi o tātou vai asori whai ngā pā kau kia i me vesi ei ole ka ke kau wai au ia ole kau o mafofau kau o langonga ia ale me moni lava ia ua uman whaitau masina man whaitau vaiaso le o whaitau waso man whaikau i kula le mele ei mātou ta longa ia e ka ke kau o ka longa ale me moni lava o le mda upungia porkiki ea a fia ai aina ea a fia ai le manuia o le au whaingaruenga po le manuia fo e lau whai pisinesi ia a fia fo i mo le lumanai o iai ia va e ui lava i la mona ma le whea vea i fo i lau au whapitalanga la tau ia i ala ala leo ma lunga fo i ala whaasala lau ia me moni lava o le asto nai o le ai maua i le iunga o le a maua i le iunga bo se i unga e whawhiawhia i nai le to tele rau whaingaruenga ia po se i unga e whawhiawhia i ngā au whai pisnis ke kele ka kera pisnis raiki i le iwa tau sanga le o kua ngai sa mātou wa ai ai pe se saa whapito au lava manuia ngā tau i o le tamau ainga i se wa ainga pito silin to laiki ia a le ko kele lava le tunu la tau i ala e kaumwhai lava e sa ili manuia Whaftai tere a lau sunga le whaipole. O sua whapa komiki ai rua aso taru ai, whapa o bili ai. Ai oro whaftai sivi, o le umwhai ona whaalau lao le taimi mai le pisi, pe ono tau whaafonga. Ia le la o mau ai le manoi whaatataru noai. Se kaimi ka o inai pesili fo e fo i na ai le i whatau ina ta whaatataru noa. Ma ua ka rale manoi fo i tangata e fo neni mai ai le messenger a ulo kiuki. Ini nai fisili mtulanga fo e fa leo ina tu mo la u fio ma fo ai o puai ma san ye da tu e au ma ko le pa o si la fia o le no se kama i fa ma titi mo a si la fia fa la u fio o le u nanga le nei o Australia, Amerika, Hawaii, so o se atu o le mamau le ko o ko ngei Iraq e la tu Samoa le tau ia e venga ka ko fa ngau i ka ia matu so wingo e Samoa o wingo lo fa mtalanga e te klopo e na tu i to te ta to o mai moi ai fa sa Samoa ma fa manino fo i tu langa fo io o lo so i fo nga me se fo io o fio anga Samoa fa mo whaftai ia o lingei ka ke kau avea matai a lo ainga o le sofa le au pito ia o le sofa ali mai i le afio amare mo tatufu le tu maro tfanga ia o inga fo i leo te sua mai ai ia le ainga ngā sio tama o le lava soifua mai u fitu iwa tau sama to ina
ma ola o campaign manager nga o le fota o vele matai le o to fai ia o se swafa sa o fo I le matua inga I falbao I le inga sa to fai ma inga fo isa nguli tia I falfa a o whanau sa to pona mea o lo ia fo a inga I o lo tina fo isa no fo el to ina le ngo ia timan al tasi ia malius to ina lai te o ila vaina ia a o fo o le suli o ta ala I sa po mau te osi pe fo I male au sa ta ala na ia a o le si fo I tu o to ina longa I tu tina o I sa paitea e au asiata fo I ngai ke so fai fo le minskare u fa le kongu mai o anko kongu na ia o kulanga na o au fo ia o ngare tu le ro tina le o lon tina sa mai sa po o lon tamai sa mai I farvao ai ia fo I ona tino o lo I Hawaii ma California ia ma I fo I lava Utah ia o le tu fo lo tama ia ona tino fo I tutuila ia sa ngata mai lava lo ia I malai I mi pole afi se lau I se fulu ia o le afi se lau no le afi se lau fituiva mo ia I malai I mi a kala vo fo ia o pera o ngalo ngai ai nga sai ia pe o kulanga na moniare o tu vo ie e la kiki ya ala au wa apo tangata e pe o se fa pu ngatu na ia a le coffee le ka ke umia e o se coffee so ai na po se coffee fo a se mu o le coffee la va ia o le coffee mangele ile tu ma lo fo I New Zealand o a fa na usa to pola ia a o langa a toa o nei la vai I New Zealand ia ka ke ta uala o fo se alo fa sino I South Auckland po o fo se alo fa sino I Aokirani Saute ia mangele na to ia o mal to filo te umia fa manue ina ia ule ile lua fe male van ina o mia to file ai o tele I avea mfai pule sa avea masui pule no il Manukau City Council ina fo vai taimi ai le I fa le au nga ina Manukau City Council le o tu fa ta sile mo Auckland Council ia pe mai kala fa pupunga mo sila fo mai mo mal fa ponga bo el tato atuno fa tai au pito ia polo so fo sua awalanga e tau o lea e sida mi o ia ma tap po me fo sa mo I lungo le o penga ta fa ilanga ia ke ho ile ko ke ia o le pumoni ia wa le ke fo ina ma o le ke o ke ata ia wa o ia tu langa e ke fa pe bingi fo ka kala nga ai o ke ka ua bia oi ai tu langa nga o na ko wa ia le fo ile to fa ba malai ia la o mali to ia ai o me sidi o le ua sila me Samoa ia o fio anga nga sa ko ia o fa le va o maka ku fu lo ko fa nga sa ka puwala sa ku pa ikia wa o mu au le ia nga ia Samoa ia fa so ko I Hawaii ia o malai imi ma ku kuila ia o fio nga le fio nga fo I le fai puli a mata ta fa ta nonga lo fio nga au pito o le o sa ili le wa ta o va nga le dua fe ma le valu le na I pale I to no le I tu langa le fa fai puli I mangel fa si umi taulu ai manu o fai fo I le nei fa nga pa ka o sa pali se pu to o ba su ko sanga le wa wala si e finga o ani an napa o ta pena I ai le ripa pe a fa manu I se ke so no fa manu belle ele lei lo kom fa Italia tu e ei va na fa pitola vale ave ma to fa mo me ka fale me tau so fu maroloi me tau o ma me tau maluenga ma tu pe maua ai nga e fa na light ia pe o va na le ave e mo fa la tele ale te manino ia te o mea e o manui ai fo il tanto o tu langa o me ka ka o fa vai ia ale mautu fa vai fenga tai o ngana lu mo le so fu ale e so fale ke mo foi o e ki sa lo ko ai se tau se fale le ma se fale la ke na fa tau li mai na lo tong na tong e fale como me mo le mele ku poinge o le mo foi ka vale mo foi fa ta mai
a e le anga vaa ma whaingofia na aso e asia se fo mai bi taimi e maua i mai o tino e koe o fo inisi whale toni ao mai se ia i whanau laiti mai se fo i lato matua a whai e te lenga whatau li mai ina le tongi inga o ngā maurunga e ngaka lava o wanu po whanau fo i ngā korisi a e le o University po Polytechnic mātola mau a o ngafua a matatau sang fo a le lava fo i tupe mau whaintai tau si a inga a le lava fo i tupe mau whaintai whatino tātou tiute whare a inga tiute whare karesia tiute whare matai fo tono tātou ai ma le lava whatu mātou mau sitia tongi a le au whaingaronga a mataru tongi i le on sumo on tāna lima sumu on tamu whai le sitia tongi anga i lunga tau sanga uma lava e tula i el mātou whainga malo pei fo o mea sa mātou whaia a o iel whainga malo mai le a whai slau i vai vai lua whai mai valo le leipa a iei fo inga vatau mō le Pasifika a tonu se i ka e mwhainka ka mwai e mā fua o na mātou watu whamongo e mea langa i le iwa tau sanga le ua tuana i atu o kula i mele māloa national ma māloa national sana o langa le whainga o ngā party le a Māori Party ma le ACT Party ma le United Future United Future la le uwha mawai la to te i le toi au mai upo monia ai koe ai ma national ma Māori Party ma le ACT Party i le nā iwa tau sanga ua mātou mori mawina le wha le tono le tamao a inga o luinga le nafa matama o New Zealand o se atunu ua lava no tamao a inga o se atunu ua kele le oa a le whara lawe le iwa tau sanga le wha sa fua telo na manuia a nga i le au mau mea lava e mau ki ka ua mātou uia au whepisimisi o se whata te inga mai se tasi fo o economist e te au whapea a whai o le tupe maua po le oa New Zealand o the wealth of New Zealand o leo o ku i komo se whale whunga whare se fu o whamairi ang kala o le whunga whale lua i e piko siri ang maunga kasi pasenge o le au mau mea le lau ki whamai o le si tonu whunga whale tonu le ilunga foi se furu pasenge o New Zealand lau te whamai o maile le middle income whamai o le tonsu iwa pasenge o tangata le lau ke share inga le si whunga whale wha a le ko kelo le atunu the 50% o le kasi le whunga whare piko siri la mga maularo le efe kumua ia e kau ke mwhaiwanga mo le mawinga le whare tonu le ia pe ai vai tupe maua pule o company ia os whate ringa Sky City Casino e ono te si mal 5 miliona on tongi le tausanga i tene po o le Fletcher foi te si male te si mal 5 miliona o i le malai vale le toru te si male 5 miliona to faso solo e fatena ai il tausanga i tene faso 5% na whainga le insi tamna o le foi pine e loa ai o le rich list le mfasara lau il masino i ulai tausanga nei whaalia mai ai tangata pito silin tele na to tupera au mau oa mpulisi o company tele top 10 of the richest New Zealanders wa iei le 2 biliona o to whapopo i na to tupemo ia a arko kelo tato e le ngi kupe o ke kupe e ngi fale nga o ai ka lafu merla e ngofo o nga fo ia le mea nga e ia le lipoti al statistics e whaalia mai e median net worth of Palangi 114,000 i le tausanga median net worth mo Asian tolsu tol tausanga mo Maori luasu tol wafe i le tausanga a mo Pasifika se fulu ake so kele yo lipoti e whaalia li mai e a le foi take loa kai langa le vai i o kamaka i whaale tono ro i aina whamai fo le Salvation Army la tō ia o ko kelo kanga lea mai a kia la tō e mo meo food parcels kanga ka whainga luenga o longa winga la e mea o le mele e ngei whaamanguia se vaenga ko laiki a le ko kelo kanga we're working longer and harder ai le lava lava tu faso so mera nga le ave mātou whaamongua inga vatau ia kofusia whale ia ngavaa mo le mo fo mai e kau ngofie kau e va e fo mai e fai ngofie nga i whan mai pe hao i kai mea mai i wha o ngafua whanau ma i si tupe maua a inga e pepe te sau e ilma tō mau le pesta ono suta la tongi atu le a inga olo i e pepe mai tau sanga mua se i o le tau sanga tō a whai o a inga mātitiva pea ia e wha popola mo le tō tau sanga
ia male melea minimum wage we will lift that 16.50 ma tutongi na ufinga banga malola to I le living wage time ne o lusu tala ile tula pe o menga le amatai ma o menga le ave ma tu fa bombua ile fina wale ma tu fina wai ese mai ai me o ma to talia fa mo tangata Pasifika la tu fa tai o pito ile fa no mo le tu a le fa mai mo ia Samoa o le pe li lifa la to por kalama foi po ia sia to ta penanga ile ati na e mo Pasifika mai se lava tangata Pasifika e Samoa tulang wala po moni o fa si umi tele o tule malo le national ia esa awar ka ko le mau mea ai ka ko warwa ia tu nga fa kira ia onga o le asa o tau tiro ia ni risk po ni tulanga afia o le policy po le tulanga la tau tapena ia pe fa manuina o fu o morfan ele se risk o ia pero na a maior la fisi va le mele mo ke mai tawina o se tasi o mea o le ufa popo atu ia venga mafa tau amo e telo matu o le pili o au ma rau pumongi lava I le tau le o tutongi nei ia onga maulu e uma mai le sa ilinga se whailonga po se te grey asis ai whapopo mai matotsu wafi le totau sa le makola talitunuma ma le mea le ka ke loa te il tatu atu wa iai a inga o uma mai loa le a onga polisia ka mai kiki whapea kuloa te mapotina se wala vai ngā poko lava ngā sau ia whainga naka le mele makeloinga I le vai mamau I le si lua sutau sanga 45% o ngā luenga o le ingi o le ane koe iai o ngā luenga fo ia mai ka mai ki e reingi whailonga maulunga le inko mai whapitoa le fo ia whailonga o mau mai le NCE ai o ngā luenga whaile kongu kupe maua and so I le vai mamau la a whai kau ke ngau inga ia le lei ngā luenga makulanga o iai o ka ko alo ma whāngau maua kupe maua le lei I kokongi o ngā luenga ma maua fo I le anga wa ai whainga whea wa I lalangi e ka kau o ngā maua kofu uma ka maiki whailonga kofu umangi man ko mai whapitoa pau le awala whainga o fia pe a whai wha o fua e leo se mea fo nanga o ko kele la wari māku ua I kongo le mālo kai mi fo inga maua la ko whainonga sa ko kongi la ufai la fonga ale o umanga bangule so ni la ku ale o ku mai le foi aro ka ofisi e se la fa o le memongi la so there's no risk o le matou ta lunga ma mau this is our investment I le lumanga e o ai ma uma la wa New Zealand mo le anga uma la o le matou mau mo le ba inga fo le mau e sidia o le mau o le tunu pe a fai e lava ta penga ma sa yugi uma le au fenga wenga ma la utupulanga inga ia mau tu mai pa o le free education for it a mata tau sam fo e le na o karbo it's available for it mo kama ua e le fa pe fo ma university e me fainga fa nga I polytechnic e me fainga fa nga I se po kalamea o ngai kongo fa fainga wenga fainga fa nga fo mo me apprenticeship o le mauki ngoia mato e siri a kul fa ma kau ku pe fa pe e se so soangi le atu mo se manuia manati I lo le mele kom fa ma lo I ku fa ku pe by tax cuts langa mengi o tax cuts a fa pa ula fo ma e piko siri la va manguia ila to kele tu pa os fa ta inga a fa pe ma lo os fu pa sengele a tipi ela fo ma ia fu pa sengele na kala ma o lima se lau na lima sultana le se fu pa sengele na ka olai ma o 5 milion I por 5 fo que idea como nasi ka pero se una pa tai a pito tu langa le tau soi fonga le sai ta ua ka unga ka I pe ni aka ko sa fo kilangi o sa fo kilangi le pe ua makua I kum I ka ko mai Samoa ta tia ia le spai ngor Pasifika o ye se to ua por kalama po se to fuanga fa pe to te tu mai mo pale mai fenga palo e ye se a no ai ua ngai a inga ia o le banga ngo foi fale housing so ia nei e ma fai ai ona la to tongia ma vea o la to fale mo tu fale mo opti fa mo
O mea ngā le mau ke kāngoa i ai, sa e whare kongo koe ngā pokaram whapenga mōmua e leo lava whale. Kon mākola pokaram e kaunga whaungi whale, sfua whe whale le kausanga, molesi sfu kausanga. O longa lua, e kokero ka koa inga mōngi alanga o mai i whale, ai lau ke le ngā whakauri mai ngā koko ginga mō kesi o whale. Kai minge e le anga ba asesi i se whale se ba ngā o whaari lua supasenge. Ia a whai o le whale lima se lau wafe, whare ngā piko siri ang kaungo fie. E kaungo whaari se lau wafe, kai minge e le ai mangisi o kako. Ai se ba ngana o whai whai au, ia ai se ba ngana o sunga si a kaukiro e o poi. Ai, o le winga la kala, e o le mea ki whamai pe kule mo e le ai, e ka kaunga ka ko whau momongi whale se kere, kaunga ka ko si i momotu pe maua le awaenga, kaunga sui le kula whango le e o le whawhenga kā o ngā maua mai mō kisi whatupe. O i ngāre au wala e maua mai i whale le tatu asunu. O lesi mea le maku whapopoinga, ka awhi i a Meredith o Foreign Speculators. Ka awhi, lango e la tounga, le mafua e whatisisi e tau. O lon wha, we will create what we would call an affordable housing authority. Ma o le nāmatanga wena, ngā due ma le council, ma lau whai pisinisi, ma e kālesia fo i ma mea o ka o iwi a maoti. Inga ia whau ni whale se tautau ngō fie, o ngā whakau waku le il tatu atu, at cost. Ia o ngā or kupe koe fo i mai, e koe mwhai koe generate ailu, koe whakau ngō ma whau i ngā misi whale. That's the way o le anga whai o ngā maua i whale tatu atu. Maro whaatai, whanga soro ni ta whaatatanu nonga. I tūlanga lea ka ua e lau sungana le whaka koe o somai ai whawasiri lea. I tūlanga i pay rise. Minimum wage po o le tatongi matare iai biu kampani fo ia o spronta la le ko ke ta pena i suong ka le susingi. E i le tausi le sila e mese o aina na ia e le ai masesi o maua le na sanga le whenga ruenga i le malo matūlanga whapena. O iai se sila le mai po i se sila ale leipa le tūlanga o le whakaungofia na o le soifuanga. Inga ia ni runga le kongi lea a lai pi sa wila le tau le soifuanga. O isi pufuanga whapena. A whai o kasi ngā, le mafuanga ngā lea mau ki ngā kue wa muamua. E kawasi i kongi la whenga wenga. Longa ko lua, e ole a wha malo sia wha kula fongo mea ka ua minimum standards across the board. Inga ia whaamalo si au wai, au pisinisi ma au kampani inga e kokongi ka anga waa uma i ero whenga ngā mora kausinga o hoa inga wā. O le mafuanga ngā le minimum wage. Ia maua si tutongi e mawhai e ona tausi e a inga, ia nātou a inga, tausi e rau whenga renga nātou a inga. O le mea lea kau mwhainga whaapa u ia la ia kau mea, e whainka fo ele lea mātou wa e pei o loa ma o nanga lātou ia, e lafo la pale mā keki, a whai e kele le o loa, o aso mau, ia upa ur kau mea, a whai o aso ongi, ia waru uma kau mea, e whainkaranga mako controllinga mea ngā, ai o mea mwhainga mako controllinga, o mea ia si unga kongi, wha malosi ia le au whenga luenga inga ia o ia la ko singa whawhenainga. O kele la whenga luenga le il malo, le mau ke whai ako la ko kongi i le living wage, o le kongi ranga lusu ko karari kula. Ko kele o kako mu, la ko ia le kiringinga whale malo, kiringinga whale ao. O la ko ngā le whamanguia, e alanga mako si e whapena. Inga ia bakul whakaika inga i pisinisi, kau fo ia la ko ia ngā i living wage. E engi sio pisinisi e leo kari living wage, ar ko kele la pele ai. I kau mea, o le la mako whapa uinga le va inga forma i le sfukala, e o ka meke va i fua, e o le au mako e va i fua, ar au whenga wenga la ko ia, we will reduce it by $10, so on average po le barukala ane me ko kongi nga. Ma mako ki kilo la va ia i isi a wale sosongi, i le bili o mori o le kise, e ere mea ka o le winter payment, 450, mai masinga i o me se i o oku i a September. E baku i a inga maulano la tutupe maua, inga sosoani i to inga la ko bili o le tise. Peila o mea nga o matu fufu. Ngai le kaimi, sa o waku ngai le anga me tau foi, ewa ese le GST mai me i o fresh fruits and vegetables. Peka iam, mako wha ina panuka.
ka umenga ele kalia inga le ku ia nga fufuanga a me la fei Australia a kon a fei kula i ma ko fenga malo e mau ki kilo pe na va mea e fe sosoani i kangaka o le mo mir sosoani la ngale se mele fenga benga ka e mer kongi le lava ko ori ko ku e si i sawasinapi so i le penga FC o ma ko va inga e mau ke va ai pea i kulanga fa penga si o kongi penga fa ki e kongi ia i le kau le soifuanga la ko ia i ma fa i fufuanga kau fa pa te o pito tu langa le immigration ta si le vai no vai o lo wanga i le si vai ngoro to ona batau pa se so no nga tu langa le immigration sa me se la to le o faisi le vai mo to ho i si policy le wa be se mai la ro ka family care ko e tu langa le immigration le wa be se me fule le afa pe ke le ngi vai ngoro to ai e mo fai langa apa lai le mo fo mo ko ma ko ro kinga le ole o to ai o ani tu langa o to e mana na pe afa pe pale mai le fainga pa roka e fai no to e resustain to e fa ko ia tu langa ia po ra ni si te o to sa ni ia fa mo fa ponga la ke ave ia a fai ko la mai le ave le pe fainga malo e ka kau ona ko e ilo uma la va ia mele ko te sa mo ma ko te Pacifica including ai la family reunification langa fainga malo le pa sai mo sa fa fai mo fi umangi mea sa wai la ia finga malo le we la ko ke unga kula fu lua fu maliva lua fu kasi ia se va nga o fa ali lo milion ka la pe on fa ali la o senga on ma o le ku fa kasi ai we mori ma nga fo ila ro kota ma ko ko fe mai nga sa mo ni si e ka le fa se la ka sa ma e o mai a mere ma ke mori mo ko le lima kausama fiku kausama ele o kumur kota ima iba sela o ia me no ia ai le o ara fesela o la ma le le uma ko ave makalia na makawa le pana ko e mako ko ki kilo e ko fa kulanga o kota ni ko fa fo ile family reunification me ngai kula fo lua fa ma i lana kota o le fisili e sa me le kuma le kota ma fua mai o ma o ka le mo fo Samoa a le fisa unifsila e le mfainga nga ba sa unifsila se va nga o fa le fenga ba e ye ni so pisi o le o isa a ko kele la nga le mo fo o ka sanga mai ma o le me nga u fa se si ma bo fo ku pe e nga ko o le e la ko le mo mai le kota e le ya ko ka usanga ai ka ko mo mi so mi so ka fa ele ama va mo so o ka ngaka fo mai ya ni sina o le la ke ki kai e ka ka un ko fa le me le inga ia mo mo ku mo le kota lua i o mai sa uni a inga i le kulanga o lo la ia langa ma ku a mo fo mai i maka ku fu po sa vai maka wa ko le mena mai fu mi maka la fi ku lima le kula o le mangaku lawa akato kama Allah o le kere ko ai nga o mai ngi a waku le pili le rent pili le moli pili le vai ma le pension ia wai rola ia ele kai nga fakir na ko so o la fu fa mai ai ile review le i kalia le o mai o ka o ma o le sei e o mai ngi suar na wa fa ma ku me ngo fo ai mai no pe o se o la ka mo mai va a fai la ke le na fa lima ka lima inga le ka singa ro ai na ko kongi ma na ro ke mau o si ya ko la si ya ko yo ma mai mau fu ka me mai fo inge va ai le fai na e yo na ma o ye le mu nge ai le mau se na ro le ko mai mau ka la o pe fa Samoa a le so ma e me ko o le ngau ia ma iska ma fa sala fa ke ele po o fa mo me fa fo e la fa ko pe ngau ri fa ka me ka ro ma ke o ingeila e le ui mama ma buena le leila ma buena le lava ku pe mo me na ya ma ko le fa mo ma buena e pe la sili meia there will be a total review mea e mau ki le lokea ia kota ku mau pe a le mako va inga ia e kau o sa ile wala ku mo le kota o mai ka la o mai ka pe ngam sa o mo fu
Ke kasi ala le sinea. I laro le anga makau le o whaia, makalia le leipa. O le we would add an additional criteria po se whapoponga whamangianga i le Pacific Access quota. O ngā la kani fixu lima au tuvalu, fixu lima au kiripaki ala e whainga o mai. O ngā rula o te singa e lasi o Samoa. Ki le whaare pongo waku moku ia ongo le arulunga o le samina ko ia. Whaare pongo angaku. So, a whaikula e melma ko whainga malo, we would recognize climate change refugees. Mai se la to o whaare au ngai ngana ko nofuanga po o lako ai. Ongo le sisi ki o sami ma sui ma kauro iai. Ma o se mea fōlenga, o le a whapopo ako ia i le kota lea inga ia makankalia reo me ngaka i New Zealand. Pautaya au pito, autaya i le mtaupule le i whimalanga ina pole immigrations. Leo ata ua vaenga le refugees, a rea kauro pela ofisili a muli le vaenga leo le immigrations. O le asa tau sila pe a whapea tau te pale mai le paia inga le nei, o le e peo na whai e le national, le kere leo le avano le tu i le au vaenga, le Somalia, e a whangaka ngei. E pe ira la tau program whapikoangi o mai ku iai mawhare ngofo ai matulanga whapena. O le asa sila le tau i tu, i lea kulanga whaatusa i nei a ina Samoa Pacific. Le mele ka o le refugees, e aungi ka ko kusikusi lima iai langa e iai o ka ko kiuke whaabao malo, e ka kauenga ko ka lia ia pe mai fixera o lima sfuku e le au whai o ngaka ia, le anga mai le ngofo mange le whai au onga ave i whale mi kau whai sa inga wena. O le mea lea i kokongo la walanga makau i mwana Pasifika, e ka kaunga iei se Pacific Resettlement Program ma ngā pokalame, e peila wa pokalame le whai para Refugee Settlement Center, paule se sema. E mwhai no mako whaanganga e ka le sia wha kokonga lau. Langa o mele ka ke mawama. Ao mai o ka koa kungu mai Samoa e ngofo ngei. O a mi o la walae ka whao ai kua. Ave ka wale o ngoma se lai singi. Sawa ngai e whapera sa onga. E ke ale ufa pupui whapopoko sala. Ma whapopoko ai si whale ko. Po le sau foi o e le whaonga nga kamaki. E kaunga waku iai le mea le skalai kamaki whaonga i mea. So, o le resettlement program nga Pasifika. Whaonga i ka ko i karesia whaonga. Kere i ai so mangaku pe fai i ngei pe fai mai Samoa o se kasi ngā mea le ia pe o kulanga la ngā e sa oi ai awangi ka ko kusikusi lima le seroma e ka ko vai o mea ngā le mo ke ka pe ngā fufu ma Pasifika na ko Paftai o pito le sili le o so mai ro le screen ale fe fa tala fo mai fo isi au vole o tatiti fili oi leo lai le singi ka maro le ya fa tala fo mai fo mo mero fa ya ka mai ya o le sili le para online mare o le sili tu sa mai ya sili le fa mai fa fele au ila tau o pa male nga pa o ia se por kalama le pa tu langa ia ila tau wa leva o lo fa ina wenga i ngoa se isi ngoa po numero po la fa la fa ina wenga o ia se sila ale le pa i fa ina le va mo la tau over ia le sili sa le au overstay fo ia le upule ka ke ina ngana o lai fa ina wenga wa umi tau sanga o lai fa ina wenga fo pita le ka ki ngi mtona fo pena o ia se sila a fa ina maro le pa le tu langa ia o kari pupu ia yoi la ka fa mama kulanga o ke le ufa nga le amnesty o ke le ufa nga se upunga o la nga makaula ia o la o ke fa upuai e ki o le a fa vai se ministerial advisory group e lau ke ilonga maka upu whainga ka and outstanding issues inga ia maua se kali mauku ma se kali that will be lasting solution o le winga nga whaupunga o le o ke ioe o lo o iai nisi o kako kungu o le vanga New Zealand ia ke li rupo o le anga fuanga e education o tio lai o kamaki o ma liu matua o ngai ngei le whaing pepa le o ma kua o whai ainga whainga luenga ai le mwhaing tewa o cases la nga o leo ke avera na luenga nga to a ministerial advisory group
e lau ke ilo i lunga le ka mai ni kali maku ma ye mea wa e ilo au karikonga o le keis whapenga ka ngaka lai whenga luenga maku e le o whaama moa i sesi o ka ngaka ngai kaunga awe i whaama mua o ke musu whaama o pule whaama ngalonga langa e o le mea mongi e rea ma maa o mai ka ngaka a whai o ka ngaka e o mai o fie kau sama i nei rai ngari ingo i mupia la ka ngofo whaka wale mwhaso e saso i la ma anko po longa anti a o uma whanu whatu pui o le whasi a wāto le aka wale o ngā e rea ma maa i ai i a ka ngaka ia o e kaunga karikongo ia sunga a Filipo langa lewa o konga pāki a leipa ma ngā le leipa la pāki o mwhaianga la ko whaki ngonga ngei mea o whamanga longa o a mea mongi lama e leo se mea lele e leo se mea fo e fia e pāki langa pei o le mea lea aka ko whamanga longa ka ngaka ua o anga sala ma ngofo sala i ngei ia o ngā maware mea lea ngā rea kiri o mai au isi oso mai i ka whai whakakaki a le mea ngā ko whai e lua whema le lua o i la kou hua well settled sa ku i e lea vangoa e o mai whamakala mai o ngā mawai il whamanga longa mo ki le ka ua la whamanga longa langa ingo si e ka ko pānaki ngā ka o is regularizing your status ma le mea ngā reke karikongo o ngā luenga ngā la whakingo e le Ministerial Advisory Group mo le mea o isi pāki e whamai la ko whaia i a MSC mana se wha o mole pasiata o mo whanongo e vāinga le Māori whamai la ko whaia le MSC mo le manga i ele la ko amamakau lea o le whesili la o lea sa lango i whenga mālo le national mo le iwa kausanga le ukonga ai sea me ngana ko le a mai ai ngā whakingo o le kumongi la lau ki le mawhaia e le mawhaia se pāki la kiki o ngā whakingo ngā wakau lea e le mawhai fo e national whakingo ngā le leipa la whai whakingo Paftai, balino ma le tūlanga, paftai te le lau te roiro toi ma umizia i el teimo ta porkalama a me se vela nai fesili le tu ina mai a tūlanga o reka ke iei lava i le immigrations ma tūlanga fo ofisia inga o vaenga fo i o le tūla fono ma pili fa le immigrations i o iei se porkalama leipa i tūlanga i vae i ngai kanaka fo ingo fo sala ngale boka ua lima suruong paseni o la ko lai ko mo fal pui pui maoli dua suruong era o le motor no mela pacifica PIs o le a se fufuanga mas ko ini por kalam fata tia ale leipa i le vai nga fo ile o le rehabilitations ile toi fa le leia o langa inga ia tafia ile o ko o mai ko fa ile nga o inga ku ko ai fa mai le tadia ila ko ngi nothing else to do o iei se vae nga posi por kalama le leipa e fo iei le pa ia o le me mongi la vai fai mo sa si fa pui le i Waikato o le hillside o i Spring Hill o i ngā iei le Pacific Unit ma le Pacific Unit na se Pacific Unit sa ka lango inga lava o iei fo le leipa na ko ia ma sa iei fo si kasi fo o so vai pule ia le au fa molia ma e pokalamenga ka o le sa'i matangi ma sa'i matangi o le pokalamenga o inga ia i lato o le winga la whantalama e iai le au whatpui pui e ka kaunga whatpui pui le au whasio ka ngaka le au sorikula whunga maku i ara la iai le si vae ngā kako la i kongo a iai le au whatpui pui e ele mātou te tununga e le ka kaunga whapui pui e kaunga wako e sosongi me se rana ko with drug addictions, alcoholic addictions or anger addictions o la kaunga mai e sosongi i le mako la mau e kaunga whakulanga we need to reform ia le office of whapui pui o mai fo le mau o kamela o Cameron Davis e kaunga ilo le bail system langa e iei whale kongu o le iko kongu le mako e le o mawaile a mawango al ko ke le lau banka for rehabilitation opportunities ia pela skala whakupu o i ele mako ka konga e le ka kaunga ave bel whakupu e manager inga au bisinisi mara o kampani ia pe circle ka peku mai konga malo lua e kaunga lava pela ko e kolengi ai ma train ai fa popo isi i au guards la ko
inga ia saunga le mula ko ngarunga koru e le kau whati e panka uma mese la ko o le sotu la fo mama o ngā whakui pui pe a whai o lai e le amamua e mawele treatment, mawele training e koi rehabilitate. Like at the end of the day, e kau rong koi fo me kangi ki la ko ai. Pela se kalinga i. Whaftai, ke roa le vaenga, te roa ngam whai uleo le ofisiri fo i lea wet atu inu mai whai marula atu nua e ngata wela i lea ofisiri tā pena le ofisa. I le tūlanga leo le euthanasia. Le sa o whai tau e por vea so le te whai sau nonga le euthanasia fo i a morisi le fia mesi o tua a mātutua le o ke vai umakua i a lualu i rumore whai mumelo i la toro mai moina le tā live le i rumore Facebook a mesi le YouTube. O le vai ma foi le ki kamoi oe mo le la tau le o whakakari ma liu tolo. E whenga ka mo se i palaka foi le o le mo le koma i o le la vakausi. O le winga man upule a euthanasia se pesa so no nga o se mka upule se mka ma ale kele ma e lo ngonga fa mo o nga kamale ku mai ia o nga la fongi upu elesa o nga fai fa kala nga ko fa se ma fa le ama a me mongi na ba ele mongi e fa kala mo mo a o e mka u fa pengi e kofu suika i kasima sa ko nga la ke ama a o foi la kai me ku ko ko ma panamenge e kofu foi sui fai pule umana ma le ava mo e lo ke pa lo kai ma il kai mingi ele o yese pili fa pe a le le pana ko ia po ie foi si ana va kau le le pa ia e fa ka mai e fai la ma o le maula va le pa pe fo ma ie si pa ki umana o menge kau sex, drugs, alcohol, euthanasia, abortion, they are conscience issues. E ku sa o ko mai ka kala bana ko i fe la mai fili wo uma ngai lo ilo se pili na ba ko mo fo ese na ka le pa ile o ko fai pule ma uma fai ele lo ngale ale ko mikila ko e se fo mai le se la ko fo ko mai ko mo le il parmen e ko kasi le si fai pule la ila na pili fa pe por kamane al ek pa i David Simo ai lo ye se pili fa pe na le pana ko ye ele o ye fo se ana va ka o le pa ai a o kai me finga o ia ka o e ku me sa ko ma ia ka ona mala ia ile me le ka ke la mo mai kai o kai ka ke e ka o pe ka yangi o ma ko nga o nga e mau ke ka pe nana ku la fo a fia o mai ka ko e ka fo ila ka ko ma ku le mafu anga o ia la finga o mai le si vai ha le la ko inga ia kalia ile kulanga la fo ka ke lo ka e ia ni sio ka ko e fa mai fo ina ko ka ke fia maul ma psanga i kinga ni a me mongi na o le ka ke fa mo lo pe fa mo pe a lo ko i ka i pa no ka upo fa pe o le dia a se si fa kalanga pe u fa kalanga e so na lafo fa kalanga se fa kalanga le fa le anga pa ki e fa mo le e se na fa kalanga le se na ba ka le pa ko i bo ia le upo foi o le ka ke mau le sui foi ngala foi e fa kalama o la ufa mai la ko paki e le ingi na ko kali ko mo fa pe e le fa mau hira mau la kana o ngala ko kalama o a un ngai paule o le makai sa mo le ko mo pa me o ma ko ngal nga foi e fai lu ngara mi ko ma ka ka sa o le mele u fai mai o mo pe o mi fi ngau ma portiki e ko fai fa le mai ai le fa vai ele mongi e famkala le ufa le se anga ka pa tai wa pe o le nga fo ina le va no le nei lo wa fi fo ia pitu tu langa nei a wene i tau mate lima fo i fa fe mo se se pe le tala le chapter po ina mau fo a matua a wai o ka ko fo lo la tu e po le ana ko uska ka ia fa mau i matua ia ina ia fo nei lima taita ina fo i ma taita fa ia ma tau fo i se isi tatun ai fa kai la o mino ma tu vai wala nga sa o no fo i ma le fisi i tu longa le ale la usa no ma nino ia le fionga le i fo pule fo ia le ila se la tau tu longa fa pena o ia i ma tu longa e pe o le o lo ka aka fi nga o wala wala ka usinga o kale la ba ka usinga ka mama ro kinga va ne fo le fa fo anga tu asine sin ka o le ka pe e pala ka le le life support ta ye vai ngala ko le tiro o to a facilile
nga o ba ia tu ngai tu langa le ile aru runga le pale o yai I swinga mai le a il taita inga fo ia le taita I le taita ia Jacinda Ardern o tu langa le ole se confidence ole a so oe si wa o ki ro le mana I nei fo tu langa fa ko kiki wa sa nia le taita ile a veo se taita mai le taimi pu lava lea na koe fai e fisu ia ingo tau paki I so lava oe whale tangata so si la fia ua lava tāpena ia le tamaita I Jacinda Ardern veo se taita I o le pale mia mo le sipa ia o ma uanga masalo ke makua ngai masinga I kofi whakaramengi na nga mo kua kurunga le lisi lua whenarwa muri le umang malo ai I palo karua whenarwa palo karua whenarwa luenga o fia kua I Jacinda I ngā mai kaipi ai le I o fia kula I le paramengi sa ave fo I mfofokua I le paramielo o Helen Clark sa fofokua fo isi ni skar ngā malo mo muale I le kaimira lea karuma ko ngā lua kakasi mai o se kākala o ka ke vai o so kofi e kire mafoanga o ngā kāngaka e kalabau waku lo yaka I kara kou o kāngaka fo I kausa afia a o kāngaka fo o se ka maika e koa o se ka maika e fo e kaula mua I kele o mā kofi ngaunga peina me ngei me kau poverty me kau lau whainga wenga me kau whana o ronga kula I maila e vema kai I fiku vai so o a usa o le sairo popore ma sa fai sa ona ba I skamala entu peka yang o nga o kalponga entu o le ma fai mo ma kau a vera na luenga o nga ua pa ua lava nga paus paula ba ia me o le fisia koe le au miri o le mfai la o nga whaakima a ie ronga ia kalponga ia Jacinda e ma fai Jacinda o nga whi ngau ma ka upungi a o ngoa ma pole aku I paus ni pa sa mako I kasi la mai ai nga mako pole fo o nga wa ngai fai la o kala a so se o menge o kai I le va me fai ni fai ki no fate lui le nga uma mako kasi uma la bai ke ma mako kal ko a kongo I o le a mau fo se si fa ola I la monga o kan me se lo kalo pe ka yang ina mai nga fiku vai aso se o ke makuala o le mako pauli se nga pa u le lufu ko pase ia sa le se makuala I le au media la vai yang isila ma ko ke lo e kali kongo ia e ui la mo make ho la mo le ana sa o le lufu ko pase ina nga mo o fasu fa e le la o pe o ar fa pe a o ma sili ma ko sili neso ma me la vai o waria pe waria I menga it's a tight race e kwa kai kukusa la kwa mena I va a uma sili ma ko sili neso ia o me vo ia mi pos kasia le pau la spoma ai I lau fesili e lava la ma fuka e kengi lava fo I lo karkar mo ia I kai mi a ka penga fo I policies la ko e le ese ma so saro kengi ia I lo fa ko mera ka ma fa immigration mera ka ma fa I se TV Pacifica mera ka ma fa na io mai a kengi la ko e man kengi a pu mai e le sia vai hanga education health ma broadcasting le sia vai hanga so ia kai o se Paulo se kanga o fai ngofie mo va ko ia me ma fai mai o le kanga fo I la ma ka ma sai Samoa a vea masui a New Zealand official leo masa sia le la o ve ngi mai kom singa niwe o leo ke kan ko e lava nga ma na lama mai I me o le ka ke nga nga ma I la ofisina mo io e a ko ia o lava ka pe nga lava sao o lava sao ni fo pa ko va pa veo pito o ko sia kia nei le tai au e o tele sao lo kiki e tu la fo ye ile paus wele le ti tala no yo tu fai si tight ma kua I ma o tau sanga fo nei o ese fo I tu la I mate patenga tangata le ko ye ile national le lepa fa pea e wa leo le stona fa vai na lo leo ngai me ka ko ke ve si so lo ai ya o le ta ko fo ya inga ma fio anga na ko dia e tu ma ko e wa le mo fo nei tai le e si va la ka ro so tanga o se vai na fia fo ile I fa fo anga a Samoa a tangata
e fia maua Samoa se kala foi le o se tatou sui e fai ala si vava la ko la karkaranga ma se ore ave mata itai tulaga a ora so tau ike au pito manguia fai nga paro kai tulaga i mingiska o ke reke mingiska o le ala tulaga o vai le pi kau ki ke fia nga lue i le vai ia me mongi lava e reise sio ma ko e alu ngenga luanga fa pe o ele unga i maua le maua ka kua o pe o kofinga e fa minska o bakuro ia o le malo si ana ma le aya kau e fa kingo inga luanga ia kia uia o anga bakau uma lava me kau Pasifika o anga bakau ka un fa kingo minska Pasifika e le makara mo ngipsila a le ba foi fafu na le i o ka na manga na ko ia i le poleale singa luanga kaunga na koe fai a koe whapopo aku i le whako e senga renga fai e hera plaka lua whamara lua ia Samoa e le i o ia e ke le i o renga luanga na o leo ke ngau uia o ke mga opea e maua le mamoa e whakingo ia sa ia ke i o au sa mai fo i le mamoa na ko mai e fai a so po me kau lau ko kama o ngoa au sa utepiri mai e mana kau o whainga whaamai fo inga ma kau o umo kusia e soala o pule fo i ma ia no ia nau kara ai ngu whako a wakule mele i se si langa ke lele ngā ruenga i mea kau Pasifika ai mako o le mea lava e Samoa mai e pare mea na kou ia ngā ruenga ringa i ke fia vea i oro kai ka o la mara kau ku a whai lava e a mai po mea kau au whainga ruenga o leo ke kakonga whainga o whakingoa va i whafo a mesa Pasifika e whainga o whakingoa a ero kakonga a vera mako whainga malo ma wanga le kofi e la i mankua pe kou kausanga pe o kausanga pe iwa kausanga e se kai pupu o lo unga la na fia maua la wale mamoe e whakingoa ia ngā wakau la kou ia mo le Pasifika ke le i ro ngā ngā i soka mangako aku i se silea i e pule la wata mea ngā mai kempi mo le tu malo i mangele wa le i Yesu ile te tau vama i mangele o le asa o la ngonga masau e anganga i o lo mawhanga pe i tūlanga o le toi tūla i mai i mangele po o wa ia te loi o kau whai makau o le tia o sa mai whaksiri po le ale sia ale pula le whaksiri mai o mai po o whai po rai confidence le ko i mangele se whaisa so no ngau pito o lo ke mangwanga kala ko inga le o e fo ia le au pepe ko le fo whawhisi ia whai kumaro o ke musura e whai kala ale me mongi nawa e alo whangia o ia whawhikai fo iso mako i kumaro nanga whaware ari kumaro New Zealand e o whampenga whampenga o mangele o le whakoko ale o New Zealand the gateway, the land of the young, beautiful and gifted, home of world champions paua ari kumaro e o whampenga e le kei fo ira whai whampenga o mangele o mangele lawa ia mai longa whaavai inga le awhi si lau sifu o le kumaro le leipa ka kire whamawalunga la ai pe o le nganga i le alafio fo i o kako ma baku fo i la ko whamanyanga ia o kulanga lawa ngā iai ka kire whareanga fo i sui la kou i o lai kau wā mo isi paki o le nganga lawa ngā i o kulanga kau ke mukalasi o ke kalkongu fo i le whape e ro whangia uma o e kangaka uma mangile la fo i kangaka na kou ia a kongu o lai o le mga kongkongi maa mai no ka paku e se a whainga o kuranga o ar mea i ka ke loa e la sunusu kolu o se tema whaftai au pito ai au kere kua tuare pa le teimi e pora no muli e whamai a mai li tā poro karama ma whaisa usau mo le wo vai au ua maku a ianga ina i lunga whainga mero ila tōro mai mo ina le tā poro karama ai ina ia lo faanga fia moli mo lau fio ko foi po lau sunga le to moli melo faanga fo i o le to fa ia ta titi Filipo mai si ia uskati ia fa mando le fina ia te o e uso ana so fa o pito alu le tele o tau sanga o tau mafai awalo tato watu ia fa ana mango i le tua me mauso alo fa tele atu o me ala mo
o whamungianga fo ile ke vai ku komingi o sa vari pari ko o wala kala dua fe comments SMS au viewers le o mo ko kire whamungia tu le tua I la faiva le o whamungianga ngale tau mori mai ala lau ngai ka ko sa fa I mo le si fai kula ai o le nganga le ngao Samoa le whaadia mai uma le ae tiki runga le comments fo ile o ka live le ia ila tau lo moli mai whamungia ma miso nei tu asina sina le moli me whaelo wha amasiranga le America I California manguia lo wala whaipa le nei vai yaso ai whaisau sau noanga whai o le wano fo ilea ia o le sila mioma ngele me tulanga malapa ili kumalo ia mesi fo o ainga o pa anga masani ia o lo o mai ngoa mai runga whaisau sau noanga ia on whamai lo le tā koro kalama le yaso lo fionga whaipule Whaftai a siata whaftai fo ile ofisa mamalu ma le avanoa fo e watuina mai. Ia ele koe kele ni mātou whangtalanga a tonu ua lava fo ile sila mana mai moa ma whaafonga fo I tātou atu. I mata upo le ngewhina wa iai. Upo moni lava lātou ia pule lava tangata ia lana ia whiwhiringa ma lana o fetu si erona a o whainga pānota. O whainga pānota lava ma tulanga temu kalasi o tulanga nā. Pāta whalililo, pāta fo e sa I ili manguia mole aha nima. Ila nei whainga pānaka. E ei lo utatunu anga whape pānoka lava le atunu. Ma kangaka whainga langa. E mangmaro lepa. Ia o ngā mawhaila I ona whaatino fuafuanga e peo na mātu tamu whai e whamanino atu. Peita iane. O le whiwhiringa lava tātana tōia. E le whainga pānota nei ale tula I mai se whainga mālo e taita ia national. E tula I mai o le whainga mālo e taita ia lepa. Upu mongi lava ia I tūlanga iai. O isi pāki la iti ia e whaina to whiwhiringa po whea e anga ia toi. Pea whailau te maua le 5%. O le whiwhiringa la tangata whai whiwhiringa. A whai ua tari tonu tātou atunu I le iwa tausanga ua tuana. O le manuia e tātou atunu pulenga whainga māore. Ia. Nisi swinga folo o maua pēle a wanoa e pālotai a whai fo I le stala lava tangata. O nei mata e au mau ele a wanoa e te le stala ma e pālota I tamitasi. La stona, I le koe mau ele a wanoa le stala. Ngā le pālota lava a I la tōu ua umana le stala I le lola lau pa whai pālota. Ia pe o se mātou so atu nā, ngai kaini a siata ma tō ofisa mamau. Ia le mori e kiranga whaftai kere lama, mori ne whai noa. O le ngaluenga lea ma le mea fo I kake kalima ia I langa I le mātou ngaluenga. E mo o mia o tō leo whasala lau, mo le kamuwhainga fo I whaafiofi atu man mbōri ngat fo I o mātou, mta upu. Ia po le a fo I se whaafonga mai le tātou atu I tu e fia o kolopelo mau me tātou po kalama nei. Ia whaamalu fo I ave, whale pe a whai o le aso tō whaafonga mai fo I nganga ua saki po whaakalama fo I pā o kai. Ia whaamalu whaamangaru mai au aunga a le nganga moni lawa o le naunga. O le ka te whingau kai kai ia, o ngole mea o le kai komo. E mangui ai le tō tele o le tātou. Kero whingau moa, e ma o ako moa ai. O ke whingau mo le manui al tātou no. E le fōfo I la ukaukua ma lau whingau. Langa mai le awhi si lau wanuongo o avea o masu I leipa. O le eba ai mai lava si sila mai tātou tunu. O le ngaluenga lava nge e le sa o ka whai kaukua mo isi sa mo mua I malaya. Ma le lava la whaakingo la ngaluenga. Ia mo le kaimi. Kako ia, kako karikari le aso o I le aso rufu kasi. Ange tei whaakai kele mo le awangoa whaakai mo kou kako inga. Whaakai fo I moro whaanga ua mori mai. Ia whaakai whamaro atu I lau a whionga fo I le whaipule. Ia mai li tu malo o mangele. Ia a o se tama whanau fo I a se tātou atu o Samoa. Le whai mori mea lo whaanga o whawhianga uma I California. Ia manuia lo a whaibari neiva ia se tūlanga fo I o le whainga pālo. Te sa ili lava I le atua. Mori e tuole ngā whaaftaitele I lau whionga o pito o su a William Seal. Ia e tūsai o le whaavanoa I una o road time. Ia e te whio mai ai e mo fo I le nei ia wanoa. O le kosa wale pale kua I bunga I le ongo afe I la kou le lau ke viwiri. I ngei. A lenga a kaua makaka po kalama I eise nanu mira. Ia a o tūranga lava ia. O le nganga fo I lea ia te matou fo ia o tamwhanau fo Samoa ia I ngā luenga whapeni. Ia o le koe akua e au mai fo I e tau wafio.
ia whaalo tele i whapene i matuna uma Samoa a ele paroka ele mawhainga sauwhanga e vahenga lea e tau whamoe ia ia alo fo i mawhana o si o tātua tunua mesi o tamali ia o whailau mafoi ia o toa o lea isa ili malo i malai o tanga manuas a mibsira ngai lalo i lalo moe Wellington a walai te loa fo ia ai le mo le vano nei mataya le sikala ia lau e kisi le ka ko Samoa o tika mako ni New Zealand ia mo le lango ko e pa ki o fai atu ni campaign i runga nei ai o le nganga ia te o lau filfiling fa tai tele lau e fiunga fa no e ki rola o ka pena fo i office singa vai bebela i tua ia ai fai u ta por galama fa tai lo fa fo nga Samoa si ko ka kwa dio se mako fio anga le o loko fanga sa ko ke uma ia nga ko ro le asiaka ia o le vai malai ia ko malonge ia nga o nga ia te o ko ala me salva va si ko si asiaka
church ministers will arrive, and before the thing starts, Grandpa is going to make his announcement in terms of transferring titles over. E ko ai ka hu ro ka ko hu mara fu nga ro ko pum. O mai sa go ro. Na ko ro la go sa go ha. Te pusa mare au mor ka au nei. O se fa mi kalanga ni ei ka au male a fu fu al fa mo. Wa o mga e fa ui la ula ya so. Ka ke fa o ui ngale. Le mea o lo iai le, kuranga o lo iai a, ke le suafa le ai mi o lo taupa mea. Ke ala fo ia leo wa, wa iai le wha moe moe. O sua e makua o le whangau. Ia leo o mga o le so, o le a wha ui iai le ula ia sua ma ke wha o winga, kuranga ke o ma iai le suafa au piko le sau soli. Le fata wa au ta vita sila se sila betu. E sila lo kinga. La fo le fefe o Jacob po sa fa wina masuilo no swafa ya Israel. Ave ese le fefe. Pangangana la ufio. Tala la ufio no feeling alo fa pula no fofonga. Awale manuia ainga no ule tu malo male atu no. Ai mai se ai nanga mo la. Da ma oil matai o matai. Au mai ese fa te te. Pa mamalu ma fa tanga la ufio la to uma. Na tu te fia la nga renga mate le so. Pa manuia le ai, pa manuia le no. Pa stai lo fa fo mai. Ona olo ma tu ri ma tu wole ma alu tu nei. Amen. Ja, nou zoeken we het kan winnen nog. Je kan komen. Ja. Estamos ali, Noi e kau, noi e pelos. Ne kau pa lo inga sunga pa u. Na wa kala ava u. Ya, ne fa u kala ava. Pa lo alu malunga, ya se vai kau lima bingu ke ma ko aku da. Sa ko ko sei roi ko da. Ai mo mori aku la nga fa kai lo kong sila ngop. Ja, van aquela valeu wale, pa fo kop ngai kaiau. Se mai mo mala malama na maru le fa ma sa de panga. Te kau vai iri ia maore a ria se vidi kupe kwa. Au ale au ke aso ge. Ai au ke le uku pia la le vai i ke ere kui a poe mu mo sala. Mo fa ro ngala ba la kala ma kwa. Le pio ma fa ko fa kori. Lo pio ma au piko. Pio vol kama makua. Mai se au piko. Pio voi le alo le sao suri mas peo yo ko wa. O le ko ke a pio. Pe mai le kala o kala fa nganga ka ma sa mo ba na ku kai mi bato. Fa pe ngai. Ia o poko mori fu kiafu. O le o ka ko fiara mai ngai ka o se sengi de makango fie. O ka ko vi ia. Paki mo kia le le o le ko si ese. Tongo longa makango fie ngai ka au. Ki o ka longo. Mo maunga au. Ai fa kele pese mi ingo le kua. Ea o fai a koe, au i kana ngore kuspai. Ia. E leo kasi leka o amaleka. O amaleka. E lo wake pari. Fua. E fua. Ia fale ali di fua ya ka makaku. Ola la se le lo yo o iso fina ngalo fa fe ngai ngama de kula fongo mal malo. Lo familia de ko fa ma malama ki. Fa ma malama ki di lo fina ngalo. Mawia la ngofo. Pi. Mai de tape. E lo ngofo so. Le la ba koe.
te kia lu boy kuila peru fa are lo ma vai ga hole mo wa e se fa mongianga ia kia mo ka ko mu mai ku malo ka ko ku kasiero ka ko ngau i se tingalo le kua wal ka ko ka ingo ka ko ainga me se fo mu mai ku malo le ka ko mau per fan mau fo i ka mau ainga ma fo pa ka ingai ainga yo se ma ko so aku le i fa ngui lava i ka ko mu se fo. We're going to start now. We'll go in there, the church ministers will arrive, and before the thing starts, Grandpa is going to make his announcement in terms of transferring titles over. E ko ai ka hu ro ka ko hu mara fu ngalo e pum. Ama e sa go ro. Na ko ro la go sa go ha. Te pusa mare au mor ka au nei. O se wha mikalanga ni ei kai au mele a fuafua le wha mo. Wa o mga e wha uira ura i a soa. Ka ke wha ua winga le. Le mea o iai le, kuranga o iai a, ke le swafa le ai mi o lo taupa mea. Ke ala fo i a leo wa iai le wha mo mo. O sua e makua o whāngau. Ia leo o mga o le so, o le a whaui ei le ura ia sua ma te whaaka o winga, kūranga pe o mai ei le suafa au piko le sau sori. Whātau wa au tā vita te lei sila se sila vitu. Na e sila i longa whinia. O lea fo le whewhe o Iako Posa e whauina masuilo na suafa ia Israelu. Ave ese i le whewhe. Pangangana e lau fio. E tala e lau fio na whilingaro whātu pula o na fufonga. A wale manuia o ainga. Nuku le tu malo ma le atunu. Ai maisea i la nanga mo langa. The ma oil matai o matai. Au mai esa wha te te imi. Wha mamalu ma whaatanga lau fio i la to uma. Nā tō te whaia lau ngā renga mate le so. Wha manuia le ai, wha manuia le no. Wha tailo wha spong mai. O na olo mā tō ri mā te wōli ma mā awa tua nei. Amen. Ja, lau suma kai ka vino lo. Yo ka como. Ja. Tama salier. Kai e kau, kai e pelot. Ne kau pa ro inga sunga pa u. Lewa kala ava ui. Ya, ne fa u kala ava. Pa lo ma lunga, ya se vai kau lima bingu ke ma koyo aku da. Ta ko sei ro ai da. Ai mo mori aku la nga fa kai lo kong sila le gop. Ja, para aquela valeu vale, para foco que caiu. Te mai mo mala malama le maru le fa ma sa le panga. Te kau vai iri a maore a ria se vidi ku pe kwa. Au ale au ke aso ge. Ai au ke le ku pia la vai i ke yer ku ya po mu mo sala. Mo fa ro ngala ba kala ka kwa. Le pio fa ko fa kori. Lo pio au pico. Pia vol kama makua, baixo ao pico. Pia vol era o sao, surimas, peo yo boa. O le ko ke a pio. Pe mai kala o kala nganga kama sa boy ma na ku kai mi bato. Fa bene. Inga o poko mori fu kiafu. O le o ka ko fiara mai ngai ka o sengi de makango fie. O ka ko vi ia. Paki mo kia le anga le leo le ko si ese. Ongo longa maka ngo fie nge kai au. Kia ka longo. Mo maunga au. Ai fa kele pese mi ingo le kua.
E ngā o whai a koe, au i kana ngora kuspai. Ia. E leo kasi leka o a maleka. O ama leka. E lo wake whare te. O fua. Ia whale ari di fua e aka ka makaku. O la se le iloa yo o iso fina ngalo fa fe ngai ngama de kula pongo mal malo. E lo familia de ko fa ma malama ki fa ma malama ki di lo fina ngalo. Manguia la ngofo o piko. Mai de tape. E lo pila pelo fa. Are lo ma vai ga hole mo wa. Mai malo ka ko ku kasiero ka ko ngau i se tingalo le kua wa ka ko ka ingo ka ko ainga me se fo mai ku malo e ka ko mau per fan mau fo i ka mau ainga ma fo fa ka ingai ainga e se ma ko so aku le i fa ngui lava i ka ko ngu se fo in South Auckland is Jacinda Tsunami. Right. Now, party vote Labour. You're not following me. Party vote Labour. Party vote Labour. Party vote Labour. Party vote Labour. If you do that, wherever you live in Southside, you may get all of these candidates into Parliament as members of Parliament. And we need to do that in order to get a strong Labour government. All right. Now, without further ado, because we've got to get Jacinda out in the market soon. But look, she doesn't need any introduction. You've seen it. She's young, she's intelligent, she's articulate, but she's also very staunch about the issues that you and I face here in Southside Auckland. So, without further ado, please give her a warm welcome, a warm Southside welcome, Jacinda Ardern, the next Prime Minister of New Zealand. And you just gave us the most warm Pacific greeting I've seen in a long time, so thank you so much. Well, we had the chance to change the future of New Zealand, but we can only do it together. And that is why that strength of your coming here today, showing us your support, means so much. So I thank you. Our team thanks you. We can't do this without you. Let's do this together. Now, every time I come Southside, Peter always reminds me, whether I'm here or whether I'm in Wellington, this is the home, the land of the young, the beautiful, the gifted, and world champions. This is the home. But it's more than that. Well, Peter also talks about the 4 Bs. Brown, beautiful, brainy, and bilingual. That is Southside. And that is the potential, the creativity, the culture, the diversity that exists in this city. But we've got to make sure that we support it. We've got to make sure we help it grow. And that thing they used to say was this, that all anyone ever needs is somewhere to live, something to do,
someone to love and something to hope for. Please join us this election, September 23rd. Make sure you vote Labour. Make sure you change the government. Make sure we do this together. Let's do this! You can see in my eyes I'm more than what you seem. Take a glimpse of my life behind the visions of a dream. You can see in my eyes I'm more than what you seem. Take a glimpse of my life behind the visions of a dream. We are not doing this on our own. We're doing it with all of you. So thank you. Thank you for coming out. Thank you for giving us strength. Thank you for joining our movement. Now let's do this. Yes! All right, here we go. Follow the Labour, 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 follow the Labour. Labour! Follow the Labour, 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 follow the Labour. Labour! Say, we love the Sunday. We love Labour. Let's go Labour. Party vote Labour. We believe we're going to win this election with you at the helm. So, as I said, let the Jacinda tsunami begin. It begins slowly, but surely it's going to gather momentum. And on the 23rd of September, we are going to win! Everybody, let's do this and win. I can hear you. Everybody, let's do this. Everybody, let's do this and louder, louder, louder. Everybody, let's do this. Everybody, let's do this and win. I can hear you. Everybody, let's do this. Everybody, let's do this and win. In South Auckland, it's Jacinda tsunami. Right. Now, party vote Labour. You're not following me. Party vote Labour. Party vote Labour. Party vote Labour. Party vote Labour. If you do that, wherever you live in Southside, you may get all of these candidates into Parliament as members of Parliament. And we need to do that in order to get a strong Labour government. All right. Now, without further ado, because we've got to get Jacinda out in the market soon. But look, she doesn't need any introduction. You've seen it. She's young, she's intelligent, she's articulate, but she's also very staunch about the issues that you and I face here in Southside Auckland. So, without further ado, please give her a warm welcome, a warm Southside welcome, Jacinda Ardern, the next Prime Minister of New Zealand. And you just gave us the most warm Pacific greeting I've seen in a long time, so thank you so much. Well, we had the chance to change the future of New Zealand, but we can only do it together. And that is why that strength of your coming here today, showing us your support, means so much. So I thank you. Our team thanks you. We can't do this without you. Let's do this together. Now, every time I come Southside, Peter always reminds me, whether I'm here or whether I'm in Wellington, this is the home, the land of the young, the beautiful, the gifted, and world champions. This is the home. But it's more than that. Well, Peter also talks about the 4 Bs. Brown, beautiful, brainy, and bilingual. That is Southside. And that is the potential, the creativity, the culture, the diversity that exists in this city. But we've got to make sure that we support it. We've got to make sure we help it grow. And that thing they used to say was this, that all anyone ever needs is somewhere to live, something to do, someone to love, and something to hope for. Please join us this election, September 23rd. Make sure you vote Labour. Make sure you change the government. Make sure we do this together. Let's do this! You can see in my eyes
are more than what seems. Take a glimpse of my life behind the visions of a dream. You can see in my eyes are more than what seems. Take a glimpse of my life behind the visions of a dream. We are not doing this on our own. We're doing it with all of you. So thank you. Thank you for coming out. Thank you for giving us strength. Thank you for joining our movement. Now let's do this. Yeah! All right, here we go. Follow the labor, 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 follow the labor. Labor! Follow the labor, 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 follow the labor. Labor! Say we love the Sunda. We love labor. Let's go labor. Party vote labor. We believe we're going to win this election with you at the helm. So, as I said, let the Jacinda tsunami begin. It begins slowly, but surely it's going to gather momentum. And on the 23rd of September, we are going to win! Everybody, let's do this and win. I can hear you. Everybody, let's do this. Everybody, let's do this and louder, louder, louder. Everybody, let's do this. Everybody, let's do this and win. I can hear you. Everybody, let's do this. Everybody, let's do this and win. Dylan's accident was catastrophic to his body. He was so lucky to survive. Broke 7 ribs, all of them punctured my lungs, broke T3 and 4 on my spinal cord. I had a head injury. Dylan was in a coma for 2 weeks. His body was wasting away. How do you feed someone that can't eat or drink?
We're passionate dairy farmers, Deborah and I. Our milk protein concentrate is an ingredient that is used in medical nutritional products all around the world. That was a catalyst to bring Dylan back from the brink. It gives him strength, energy, it gives him muscle mass. You can see it when he's training. To think that milk from New Zealand is playing a large part in his recovery and aiding millions of people around the world is really quite humbling for us. Ina